tariki ya 8 Ukuboza 2022 hatangiye amarushanwa yari afite insanganyamatsiko igira iti twimakaza umuco w'isuku turwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana tubungabunga umutekano dufatanya na polisi y'igihugu cyacu. Ibi bijyanye no mu kwezi kwariwe isuku n'isukura no kurandura igwingira mu bana, akaba ari amarushanwa by'umwihariko yateguwe na polisi y'igihugu agamije guha abana indyo yuzuye ifite isuku kandi inoze, gukangurira ababyeyi n'abana kwitabira amarerero ndetse yewe n'ingo mbonezamikurire byubakiwe abana, kurwanya indwara ziterwa n'umwanda ndetse n'igwingira ry'abana muri rusange, gukaraba intoki, kwita ku isuku y'ibiribwa ndetse no kugenzura ko indyo itegurwa yuzuye. Umurenge wa Karangazi rero wanegukanye igihembo mu ntara yose y'Uburasirazuba nyuma yo guhiga indi mirenge yose ikegukana umwanya wa mbere mu mirenge 95 igize intara y'Uburasirazuba muri aya marushanwa y'isuku n'isukura no kurwanya igwingira ry'abana yateguwe n'intara ku bufatanye na polisi y'igihugu. Uyu murenge wa Karangazi, umurenge ntangarugero, nakubwira ko ari umwe mu mirenge minini cyane mu ntara y'Uburasirazuba ndetse no mu gihugu, kuko hari n'uturere mu Rwanda uyu murenge ungana natwo. Ubundi byatangiye bite kugira ngo uyu murenge abe ari wo wa mbere? Kuri ubu ukaba ari kimenya bose n'ibinyamakuru bitandukanye nka Saliva TV, Izuba, Kigali Today n'ibindi bikaba bikomeje kuwandikaho inkuru musubirizo kubera ubudasa ndetse n'udushya twinshi utasanga ahandi, byatumye umurenge wa Karangazi n'ubundi uhiga iyindi yose. Reka tujye mu mizi ubundi tumenye impamvu uyu murenge ari igitangaza koko. Umurenge wa Karangazi rero uyobowe na Mutesi Hope. Igitangaza byiza byose mu murenge wa Karangazi sinzi niba sinzira, akazi ke ni akazi, mwite munyakazi kuko kuryama ntabikozwa yataragira ku nsinzi yiyemeje. Ku bufatanye na staff yose y'umurenge yewe na staff z'utugari mu kungurana ibitekerezo ngo uyu murenge ukomeze kuba ntagereranywa, aba rero bafatanya mu gutekereza udushye twazamura umurenge, ibikorwa by'iterambere n'ubundi ubucuruzi, ubuzima, barimakaza imibereho myiza y'abaturage bibe byagerwaho. Ku munsi wo kwa kane ubwo hari tariki ya 2 ukwezi kwa 2 2023 nibwo komiseri muri polisi y'igihugu uyobora ishami rishinzwe imikoranire n'izindi nzego CP Bruce Munyambo yagaragarije abayobozi mu nzego zitandukanye mu ntara y'Iburasirazuba ibyavuye mu isuzuma ry'amarushanwa y'isuku, isukura no kurwanya igwingira mu bana. Umurenge wa Karangazi rero numwe mu mirenge igize akarere ka Nyagatare rwose, ukaba ari n'umurenge urangwa n'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bw'inka, ukaba uhana imbibi na pariki y'Akagera, ukaba wihariye udusha twinshi nakurarikira kuza kureba, utibagiwe n'abera baturuka ibwotamasimbi dore ko bakunda kuhagera bya kenshi. Nta gushidikanya rwose uyu murenge uba ugomba kuba uwa mbere. Umurenge wa Karangazi rero niwo wabaye uwa mbere mu ntara y'Iburasirazuba, waje no gutsindira igihembo cy'imodoka ifite agaciro ka miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda muri aya marushanwa y'isuku n'isukura yateguwe na polisi y'u Rwanda. Ibi rero byatangajwe ku munsi wo kwa kane hari tariki ya 2 ukwezi kwa 2 i Kayonza, aho abayobozi mu nzego zitandukanye mu ntara y'Iburasirazuba bagaragarizwaga ibyavuye mu isuzuma ry'amarushanwa y'isuku, isukura no kurwanya igwingira mu bana yateguwe na polisi y'u Rwanda mu kwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi. Muri aya marushanwa rero hakozwe ibikorwa bitandukanye birimo ubukangurambaga mu kurwanya umwanda aho abantu batuye no mu nkengero z'ingo zabo, ubukangurambaga rero kuva ku karere kugera ku mudugudu no gusinya imihigo y'isibo nabyo byarabaye. Hari kandi n'ubugenzuzi bugamije kurebera hamwe uko ingamba zo kwimakaza isuku n'imibereho y'umwana zubahirizwa ndetse no gukurikirana ingamba zo kuvura abana bagaragayeho igwingira n'indwara ziterwa n'isuku nke. Ku munsi wo kwa kane tariki ya 2 Gashyantare 2023 rero icyo gihe komiseri muri polisi y'igihugu uyobora ishami rishinzwe imikoranire n'izindi nzego ni CP Bruce Munyambo yagaragarije abayobozi mu nzego zitandukanye mu ntara y'Iburasirazuba ibyavuye muri iryo suzuma ndetse we n'ayo marushanwa y'isuku, isukura no kurwanya igwingira mu bana. Aya marushanwa yakozwe mu turere twose tugize intara y'Iburasirazuba ndetse we no mu gihugu muri rusange. Mu ntara y'Iburasirazuba by'umwihariko akarere ka Ngoma niko kahize utundi turere twose, naho akarere ka Kayonza kaza ku mwanya wa nyuma.
mu rwego rw'imirenge rero umurenge wa Karangazi mu karere ka Nyagatare niwo wahize iyindi mirenge yose unemererwa guhabwa imodoka ya miliyoni 26 z'amanyarwanda ukazayihabwa na polisi y'igihugu n'ubundi nk'igihembo. Ni mu gihe akagari ka Gihuta mu murenge wa Rugarama, akarere ka Gatsibo ariko kahize utundi tugari twose. Uretse umurenge wa mbere mu ntara ugomba guhembwa imodoka, umurenge wabaye wa mbere muri buri karere ariko utarahembwe uzahabwa amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni n'igice. Akarere ka mbere rero kakazahabwa icyemezo cy'ishimwe ndetse yewe n'igikombe, naho akagari ka mbere muri buri karere gahembwe miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. By'umwihariko mu murenge wa Karangazi iyi miliyoni izahabwa akagari ka Rwisirabo kahize utundi tugari muri aya marushanwa. Aha rero nakwibutsa ko muri aka kagari ariho usanga umudugudu witwa Gakoma utarangwamo icyaha na kimwe. Uyu mudugudu uyobowe na Sabiti Jean Bosco, akaba ari wo mudugudu w'intangarugero mu karere ka Nyagatare kose. CP Bruce Munyambo uyu yavuze ko ababaye indashyikirwa bazashyikirizwa ibihembo birimo imodoka, moto, amafaranga, ibyemezo by'ishimwe ndetse n'ibikombe nk'uko byavuzwe haruguru. Aya marushanwa y'isuku, isukura no kurwanya igwingira mu bana ni kimwe mu bikorwa byateganyijwe mu kwezi kw'ibikorwa bya polisi. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ni Profeseri Bayisenge Jeannette. Uyu nawe yashimiye polisi y'igihugu ku bikorwa ikora bigira uruhare mu guhindura imibereho myiza y'abaturage ndetse no kwihutisha iterambere muri rusange. CP Bruce Munyambo, umuyobozi w'ishami rya polisi rishinzwe imikoranire n'izindi nzego, nawe yashimiye inzego z'ibanze uko zitwaye muri aya marushanwa, ahamya ko polisi izakomeza gutegura n'ayandi marushanwa hagamijwe n'ubundi kwimakaza isuku n'isukura no kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana. CP Munyambo yavuze ko ngo byari biteganyijwe ko hagomba gukorwa ubukangurambaga mu kurwanya umwanda, bugakorwa n'ubundi kuva ku karere kugera ku rwego rw'umudugudu. Imihigo y'isibo, gukurikirana ingamba zo kuvura abana bagaragaye mu mirire mibi ndetse n'ibindi byinshi. Akanyamuneza urebye kari kose ku baturage bo mu murenge wa Karangazi. Hari bamwe mu baturage bo mu murenge wa Karangazi baganiriye by'umwihariko n'ikinyamakuru Muhazi Yacu. Aba bavuze ko bishimiye kuba umurenge wabo waregukanye imodoka. Hari uwitwa Sirasi Nsanzamahoro ukora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu, avuga ko kuba umurenge wa Karangazi ubaye uwa mbere twabikesha ibintu byinshi barusha abandi. Ati kuba twabaye aba mbere tubikesha byinshi, hari ubuyobozi bwegera abaturage, imikoranire myiza y'abaturage ndetse n'ubuyobozi no kugira umuyobozi wumva. Hari uwitwa Gasana Robert, we aganira n'ikinyamakuru Muhazi Yacu, yavuze ko ubuyobozi bubegera ubundi bukabaganiriza ikigiye gukorwa. Ati kuba ubuyobozi butwegera ubwabyo n'igitego twari twatsinze abandi. N'ubu rero kuba tubaye aba mbere mu ntara y'Iburasirazuba bivuze ko tubana neza n'abayobozi bacu tukanakorana neza. Biteganyijwe ko rero mu minsi iri imbere aribwo umurenge wa mbere ari wo wa Karangazi uzashyikirizwa imodoka watsindiye ifite agaciro ka miliyoni 26 zose z'amafaranga y'u Rwanda. Ntuzigera na rimwe wicuza gukurikira Saliva TV. Jackson Semahoro niko nitwa. Urafata amasegonda make ukanda wanditse subscribe kugira ngo tuzajye tubana byoroshye no mu bindi biganiro.